Pozdrav! Ja sam Melana Mihoci. A ja sam Ila Malek. Čitanje. Ko od nas čita? Ivo, pa svi danas čitaju. Neki čitaju digitalni sadržaj, dok drugi list od papira. Zapravo, kad malo bolje pogledam, to je istina. Moja mama stalno visi na fejsu. I moja isto. Mogla bi se malo gledati na nas. Prošle mjesec čitala sam jako dobru knjigu. Sigurna sam da će i tebe oduševiti. Sad kad malo bolje razmislim, ja sam pročitala super knjigu. Ajde, pričaj mi malo o njoj. A nemoj me sad s njime zamarati. The next day. Pazi ovo. U trgovačkom užurbanom gradu pojavljuje se nova opasna droga Jurdafare, koja je štetna za sve griše. Čekaj. Kakve su to griše? Što je to? Tko je to uopće? Ne prekidaj me, uskoro će saznati. Griše su majstori male nauke, koji imaju različite sposobnosti. Vijeće trgovaca angažira predvodnika bande da za veliku svotu novca otme izumitelja te opasne droge. On skuplja svoju ekipu od 6 iznimno sposobnih ratnika, koji su zapravo vrlo različiti. Svi su oni, kako vole sami sebe nazivati, obični nitkovi, lopovi, kriminalci. Imali su teške prošlosti te su vrlo brzo morali odrasti. A zajedno su se mogli ujediniti u onome što je svima poznato i najvažnije, preživljavanje. To je ono što ih drži zajedno, bez obzira na različitosti, pronašli su zajednički jezik. Da čujem ja sad sebe. Dakle, radi se o tome da će 16-godišnja Amy svijet izokrenuti naglavce kad sazna da njezin biološki otac ili DS, kako ga zove, s kojim se čuje samo povodom rođendana, namjerava povesti sa sobom u Izrael gdje on inače živi. Ta daleka državica ili državica na Bliskom istoku, kako je Amy voli zvati, koja uvijek ima neka frka, sad se odmah čini kao neka prijetnja njoj samoj. No na kraju krajeva možda to i nije tako loša ideja, zato jer tamo poznaje nove prijatelje, zavoli svog oca, ali na kraju krajeva upozna svoju novu ljubav. I što kažeš, jesam li te uspjela uvjeriti? Pa iskreno moram ti reći, nikad prije ne bi uzela fantastiku ili sadržaj tipa toga u ruke, ali sad si me zainteresirala i rado bih pročitala takvu knjigu. Baš mi je drago to čuti. A kako se ona zvala tvoja knjiga, vrla bi je drugi tjedan posuditi u knjižnici? Zvala se Kako propastiti ljetne praznike, od autorice Simone Elkeles, prevela je Mojce Čađo. A tvoja knjiga? Moja knjiga, poznate autorice fantastika, Legba Dugo, 6 vrana. A poseban štih dodali su Ira Bača-Biličić te Damir Biličić. A nisam te pitala, zašto si odabrala baš tu knjigu? Po ljeti čitala sam trilogiju Sjena i kost iste autorice. I ona mi se baš svidjela, pa sam morala pročitati još sličnih knjiga. Preporučujem da i ti pročitaš. Vjerujem da će ti se svidjeti, govori o raznim problematikama mladih, kojima se možeš poistovjetiti. Isprava mi je bila dosadna, ali kada sam je nastavila čitati, ispala je vrlo zanimljiva. Pruži u priliku. To vidiš, ja sam svoju odabrala, zato jer nije mi se na prvu činila kao neka knjiga koju bi baš čitala, ali zadala sam sama sebi taj neki izazov. Ajde pročitaj, možda ti se svidi. I sad mi uopće nije žao što sam ju odabrala i što sam ju pročitala, jer između redaka krije neke pouke koje su onako poučne za život, kao na primjer, nije loše udaljiti se od stalne okoline i otići u neku drugu zemlju, na primjer, jer nikad ne znaš što te tamo čeka. Ja bih također preporučila ovu knjigu tebi, možda ti se svidi, pokušaj. Later. Znaš što? Imam jednu dobru ideju. Hajdemo mi zamijeniti knjige, pročitati ih, onda se možemo naći i razgovarati o njima. Sviđa mi se tvoja ideja. Tvoj stav potaknuo me da pokušam pročitati i ostale žanrove knjiga. Baš mi je drago. Dođi, moramo ići. Kamo idemo? Brzo, požuri! Kamo? Idemo pročitati knjige, neće se sami.